Maya pa sisilim po kaya katamungan. At syuta na po king Merkulis ning katunang Domingo ning Kwaresma. Pakiabetala po king kaya katang kapag masusyan king banalamisa ring makatuking intensyones. Para king kapasalamatan daring makatuki Lito and Lori Sapanta, Marlon Joyce and Ira Takdol, Anita and Mengkura, Aida Capis, para king Aldon and Kebaitan daring makatuki Lenny Neng Danganan, Kimberly F. Liwanag, Yuan Mackenzie Galang, Joyce Leda, para kim personal akayadwanan daring makatuki Rowena Lagman Songko, John Ray, Michelle and Davina Abalos, Nicanor Cruz, Edgardo and Beth Palo, Lynette Nukum and family, Helen David, Tita Bermudez, Eleanor Ventura, Phil Janet Castro and family, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sara Gokwenko, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Atoy Bostos, Valeriano Pangilinan Jr., Marie Cris Salak, Mylene Magtoto Anusacion, Irene V. Tugmihia, Virgilio de los Santos, Victoria Aguas, Ramil Sunga, Mario Benson, Maria Regina Dizon, Rosalita B. Torres, Edel Umlas, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, Pat Ahos, at daing anggang kamag-anak at kakaluguran na masakit. Para kingalang hanggang kapainawan ding kaladwada ring makatuki, Rudy Garcia, Josefina Gueco, Romeo and Rodenil Lagman, Reverend Father Pablo Sahagun, Jesus Balidio, Democrito Aison, Martin Angeles, Maria Agnes Aison, Henemino and Asuncion Umlas, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Solalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtangco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, at ding sa Blancaladua King Purgatorio. Talakad tamo po at ikantataya indalit at pamuklat.
Kilagyuning igpa, ning anak, ning banal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayo ngan. At kaya ka ang timurin. Good evening po. Good evening po, Amen. Sadya tayo po yung misa tamo, king kaya tamong intensyon na di kaya katang pamangilala, karing kaya katang kasalanan. Itangan po, Magumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bena, king isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipanigapu ko, kan Santa Maria Kapilanman Birhen, karin sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos, sa may payang tutu, pakaluluan ng katamo, king pangapatawa daring kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbye, alanganga, Amen. Ginoo, pakalulu, Gino, pakalulu. Kristo, pakalulu, Kristo, pakalulu. Ginoo, pakalulu. Gino, pakalulu. Isipan tala po, ganakantala, ring kaya katamong intensyon. Oig paming mayupaya, kaniting panahon ng Kwaresma, pagkaluban mo kami sanang kaya kang amano ning biye, at pamisan metong kami king kaya kang lugod at panalangin. Itiyadon mi kapamlatan ng Ginoong Jesucristo ng anak mo, mabibi at magari kang biye mo, balal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. Deti ilaring amanong sinabi ng Moises king balayan. Ngeni o memalen ning Israel, nga ng Moises. Pamintuan nyo langan ding kautusan at tuntunan at tuturo ko kaya kayo, bang kayo mate at kayo abandi ing gabon abdi na kaya kayo ning Ginoo. Ing Diyos da ring makatwayo. Tiro kulangan kaya kayo ring sablang kautusan at tuntunan nung makanano na lang sinabi kanako ning Ginong kanakong Diyos. Tuparan nyo la sana king gabon aluban nyo bang bandyan. Pamintuan nyo la sana mitmong katapatan bang akit daring alwang bansa ingkabyas na nyo at belwan. Potang damdaman dala rening kautusan sa biyanda. Tune biyasaya iting maragul abansa at atinyang pamanalastas. Ninumong Diyos na ning isa numang maragul abansa ing malapit at agad makibat potang mamawus tamo. Bukod mo ning Ginong kaya katamong Diyos, at isa nung maragula bansa, ing ating kautusan, at atuntunan na mitmong katuliran, nung emuring binggitan ko ngeni kaya kayo. Dapot mingat kayo at maging alisto kabang beyo. Pota akalingwan nyo laring bage, aikit daring matayo. Sabyan nyo la karing anak yu at karing apuyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Purian me ing kekang Diyos o Sion. Ya ing patibe karing kekang pasbol at bendisyonan na lang kekang anak. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Potang muto siya agad iting matutupad ketiking yato. Antimong bulbul tupa at yelong paralana. Antimong alikabok ning masasambulat na. Purian me ing Ginoo o Jerusalem. Paralana ing amano na kang Jacob, ding tuntunan at kautosana king kang Israel.
Karing alwang bansa iti enagewa, eno akikilala ring utos na. Purian me ing Ginu o Jerusalem. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Itamongan po, emo bukod king tinapeya mabibye ing tao, nunay king balang amanong manibatan king asbok ning Diyos. Ing Ginu manatili kayo At keka antimurin, pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginu. Jesus nga na karingkay ang alagad, eyo isipan king dinatangko ban payalan kayang kabaldugan ing kautusan o ing turo na ring propeta. Dinatangko payalan lang kabaldugan. Nune iganap ko la at tuparandeti. Ing katutuan sasabihan ko kayo, madaya maning banwa ating yato, ni metong atuldik o metong man malati agulis, kaniting kautusan eya mabura, hanggang matupad ing para sana. Uli na iti, hinuman ing taong labag, agyang king malating dili kareting kautusan, at turo na ning kakatamong kaya makanyan kareng aliwa. Mabilang yang peka malating dili king kayarian ng Diyos. Ing ninumang tutupad kareti at ituro na ing kaya kareng aliwa. Ya ing makilalang peka marangal king kayarian ng banwa. Ing may pabalita ni kaya katang kautusan. Kapurian keka o Kristo. Kilagyo ni Pampo ng anak po ng Banal na Espiritu. Amen. Break, follow, fulfill the law. Break, follow, fulfill the law. You cannot become a law breaker. Kung minsan sabi natin, linabag ko ang batas. Linabag ko ang batas. I broke the law. Halimbawa, ang batas, huwag kang magnakaw. Pero magnakaw ka. Nalabag ko at I broke the law. Usually, yung mga Pilipino, magaling yung we know how to circumvent the law. May batas, pero gawa tayo ng ilang paraan para malagpasan natin yan, maisahan natin. Pero, sa totoo, you don't break the law. You do not break what is given for many, many years before us. Yung batas, nananatili. Hindi mo pwedeng siraan. You cannot break it. Halimbawa, yung baso, it can be broken. Pero yung batas, it cannot be broken. Sa totoo, you are the one broken. Hindi mo pwedeng masira ang batas. Ang batas, pag di mo tinupad, ikaw ang nasisira. Even in our own concept of morality and legality, hindi porke ito'y legal, ito'y dapat moral. Hindi po lahat ng legal ay moral. At may mga bagay na moral, tama, pero illegal. Bigyan ko ng example. May mga bagay na legal, pero hindi tama sa mata ng Diyos. Noong unang panahon, legal po yung slavery. Legal. Pwede kang bumili ng tao. Gawin mong alipin. Legal.
binebenta yung mga kawawang mga slaves from Africa. Dito sa Pilipinas, meron tayong alipin na mamahay, alipin sa gigilid. It was legal, pero hindi moral. Ngayon nga, bawal na. Yung death penalty, may mga taong nagkamali, dapat patayin. Kung nagkamali lang, o false accusation, may ganyan, after many years, ma-realize na hindi man pala siya, kamukha lang. O siya lang yung pinagbintangan, pero after many years, they realize it was not correct. Kung pinatay mo, hindi mo mababalik. Maybe kung gusto mong ikulong, hanggang buhay, sige, pero sabi niya, thou shall not kill. So even death penalty itself is not moral, though it is legal. Meron pa po, sa ibang bansa, legal yung abortion. Pag nabuntis ka, ayaw mo yung bata, papatay mo. Abort mo. Kahit na legal sa ibang bansa, it doesn't mean it is moral. Di ba? Ibaligtad ko na pwede rin moral, tama, pero illegal sa ibang bansa. Halimbawa, to adopt a refugee family. Sa mga ibang bansa sa Europe, halimbawa, mayroon siyang refugee galing sa Ukraine o galing sa Middle East, galing sa gera, lilipat sa bahay nyo. Tapos tinanggap mo, illegal. Hindi pwede. Kailangan dumaan muna sa proseso of legality. Mayroong ibang lugar, kahit yata dito sa Pilipinas, bawal yung magbigay sa mga nagpapalimos. Di ba yung DSWD, mayroong batas, bawal magbigay sa mga nagpapalimos. Kung yung bata talaga namang gutom, makita mo na yung bata, hindi naman na talagang nanloloko, binigyan mo illegal. Pero hindi naman nangakahulugan, mali ang ginawa mo. Kasi to help is always, sabi nga ng isang madre, it's better to err in kindness more than to err in avoiding mistakes. Di baling nagkamali ka kasi gumagawa ka ng kabutihan. Kaysa sa nagkamali ka kasi hindi mo ginawa ang mabuti. Last na lang na moral. When you express your faith, may mga senator gusto nila tanggalin yung krus sa ating mga eskwelahan. Mayroong mga bansa, bawal ipahayag yung pananampalataya. Bawal. Pag alimbawa sa ibang bansa, illegal yung magdasal. Lalo na kung Kristiyano ka, you make the sign of the cross. Kaya may Bible ka. Sa ibang bansa, sa Middle East, illegal. Pero that is moral. Therefore, we say, to break the law, you don't break the law, you break yourself. Halimbawa, bawal yung magnakaw, you break the law, pero you become a thief. Nagiging nagmanakaw ka. Kaya, dinadasal natin that we continue to follow the law. When we follow the law, it only means we follow the minimum. Halimbawa, yung batas. Ito yung pagbabayad ng buwis. Minimum lang yun. Kasi yun yung inihingi ng batas. Pero kumisan, doon pa lang nagkukulang na tayo. To give what is just. To give the minimum. To give what is necessary. Kaya nga po, yung pagmamahal natin sa Diyos, magsimba ka every Sunday. Batas natin yon. To keep Sabbath holy. Pwede naman tayo nagsisimba pag Lunes, Martes, Miyerkules, pag may misa. We can go beyond the law. Doon sinasabi kong fulfill the law. Yung fulfillment of the law, lumalagpas ka sa inihingi ng batas. You don't break the law, you follow the law, but beyond that, you also fulfill the law. Yung espiritu ng batas, hindi lang yung nakasulat. Halimbawa, di ba mayroong batas, thou shalt not kill. Okay? Pwede mo sabihin, Pader,
Wala naman akong pinatay na tao. Okay. That's following the minimum. Pero ang fulfillment of the law, do you protect life? Nakakatulong ka ba sa iba para sila'y mabuhay? Sa may sakit, tumutulong ka ba? Hindi lang you do not kill, but you protect life. You support life. Di ba? O pwede pa, do not tell a lie. Do not bear false witness. O hindi ka nga nagsasalita ng hindi totoo. Hindi ka nagfe-fake news, no? Pero obligasyon din natin ipahayag ang katotohanan. That's another thing. That's fulfillment of the law. Do not only avoid telling a lie, but we should also proclaim the truth. At halimbawa, sa pamilya, yung asawa, lalaki, you shall not covet thy neighbor's wife. I'm faithful to my wife. Tapat naman ako sa asawa ko. Pero sa bahay, mainit yung ulo mo. Parati kang galit. Hindi mo nang pinapakitang mahal mo yung asawa mo. Oo, tapat ka nga, pero yung pagmamahal na natural, na masaya ang pamilya, that's the fulfillment of the law. Kaya ito po ang ating mabuting balita. Beyond the law, love must be the basis of marriage, of things that we do. Kaya nga po, ating misa, we pray that we should not break the law. I pray and we pray that we will follow the law. And most especially, as matured Christians, may we try our best to fulfill, maging ganap ang batas sa buhay natin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Kapatad, in Diyos, migsalitaya kaya katamong, parati kaya katamong in Biblia. Aduan tamong yan ng ibukulat noon kaya katang kaisipan at puso, kaya magligtas sa yamanong. Nga tapong makibat, ginusaupan mo kami, tupad at turo, karing kaya kang kautusan. Ginusaupan mo kaming tupad at turo, karing kaya kang kautusan. Para karing obispo at pari, manakit dasan ang oras at kaya panalub, ban magaral at mibule king Biblia. Barong apakan ding karelang tawan king amano ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mo kayong tupad at turo karing kekang kautusan. Para karing pantas king pamag-aral king Biblia, dinano sanang inspirasyon ning banal a Espiritu, para katamong arinan malino at ustong pamisalese king amano ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mo kayong tupad at turo karing kekang kautusan. Para karing mao king amano ni Diyos, manakit da sanang metong amaya pa Diakonong Felipe, misalese karela king mayap ng balitang Jesus, ipanalangin taking Diyos. Ginoo, saupan mo kaming tupad at turo karing kekang kautusan. Para kaya katangan, din kaya katang puso, antimoring kareng alagad ng imaos, milalablablasana kabang ding kasulatan, mipalino la kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mo kayong tupad at turo karing kekang kautusan. Ngeni po, aduan tamo yung sarili tamong kapagnasan. O Ginoong Jesucristo, mananasana ng Diyos sa may katawan tao, at ika king kautusan, antina mo naman ning mapakananong at syuka mo naman king konsekrasyon ng tinapay at alak. Ibukulat mo lang naman ding matami, banakilala miyang aluguran, ingkaya kang anak, ikang mabibye, magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia.
Manalangin kayo kapatat, bandating kakatang daon, matanggap larapan Diyos ikpang mayupayan to. Tanggapan niya sana ning Ginoo itindahon karinggamat mo king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming biglalang tanggapan mula reting kaya kaming panalangin at ayin, king oras ning kaligaligan, kambilan kaya sana ikeng magmasusip kaniting banal sakramento. Iti adwan mi kapamlatan ng Kristong Gidumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin, yat nayo reng pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, pasalamatan da kang parate, duman ka rin o igpa, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristong Ginumi. Balang banwa, babiyemeke kami, iting masayang panahon, anong nu, makasadyaya, pamagmasusing, pamaylasa, kamatayan at panganyubli ng mebye, kambeling mi bayong puso at kaisipan. Igpa, pagkalubmeke kaming espiritu, ning lugod at kagalangan keka, at kusang lub apamanyuyo karing kaparamin tao. Kabang gaganakan mila king maulan ng panahon, iting mga palyaring minyebayong biyeke kami, kapamilataan ng Kristo, miganap sana ing larawan ing kaya kanganak kaya kamingan. Udinita kang beding sa blang koro ring angel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe king alang tok ng dampamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal loig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya ng Ginuming Jesucristo. Baya mi daon kusang lup king pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pe pasalamat tsakeka, pirasunet binyane ka rin kay disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidaon, para kay kayo nga. Makanyan mo naman kay ba ning apunan, kingwaning kalis, pasibayin pe pasalamat kay ka, binyaning kalis ka rin kay ang disipulos, nga na, tanggapan niya iti ikongan, minumko kaniti, iting kalis nga nakong daya, ing daya, ning bayo talanganggang tipan, amibubu para kay kayo, at para ka rin sa blang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo ite bilang kapigaganhan kanako. Pasyag taya, misteryo ni kasalpantayanan. Ginoo kapamilatan ning kaya kang krus at pamanyubling mebye, linigtas mo kami, ika intala pagligtas na ningyato. Niyang yeni gaganakan mi o ikpa, kamatayan, pamanyubli ng mebye, ning anak mo, daraon mi keka yung tinapen ng imbiyet, kalisan ng kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang misulusulo, king katao na daya ng Kristo, tipuna na kami ng tingmetong ning banal na espiritu. Ganakan me o ikpa, isang tegresya mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ikeng lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo, di hanggang pari, di hanggang malugod na susuyo, sasawp king kaya kaming pisamban, lalong-lalo na keti king banal la krus.
Ganakal mula na ba ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye, ading sablang meyango abye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Maria, Birhen nindo ning Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong pekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tutuka, gumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Josik pa, king panalangin, tiro ng Yesus kaya katamo. Ikabus mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan king kaya kang pakalulu para at kayong kabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligadigan kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayupayan, at iligaya manggaman king alanganga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaming kasalanan, no nailawan mo yung kasalpantayanan, ning kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo ang pangbilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatili sana kaya kayo ngan. At kaya ka antimurit. Pasyekta po, mikakami atong tamking kapayapan. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, ibiyan mo kaya kami kapayapan. Nyo'y kordero ning Diyos, niyo Jesus, amilalako king kasalanan aning yatu, nuwan laring mayaos king apunan aning kordero. Ginoo, e akong matampang tanggap kaya ka, dapot, yagkas miyang amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oig paming malugod, patawaran mo kami kapamilatan niting Eucharistia, king kaya kaming pamikasala. Papagbanalan mo kami at isadya mo kami para kimbie alanganga apenga ako mo. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ingino manatili kaya kayo ngan. At kaya ka antimurin. At bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilag yun naningig pa ang pananganak. Panimbalan ng Espiritu. Amen. Ito paran tayong batas. Gawar tayong ganap yung batas kayong biyatam. Etam sisira ni salitam. Kayong batas sa tuturunin Diyos kaya katangan. King misa, midaw na. Salamat, King Diyos. Malapit na pong matapos ang ating public CR. Mayroon pong taga-DECA, si Mr. and Mrs. Corteza. Nag-donate po sila ng water closets para brand new gagamitin natin. Palakpakan ho natin, nandun sila. Dakal po salamat, Teren, Mr. Corteza. Maraming salamat. O Sacrament, most holy, O Sacrament divine. All praise and all thanksgiving in every moment